Kana wewe. Gaboro. Zote ulizibeba, magonjwa na laana pia umasikini, kifo na mauti msalabani ulivishinda. Kwa neema yako sasa mimi ni kiumbe kipya. Wapi makofi ya juu tafadhali? Twende. Kanisani yetu hatukuangi na haraka. Wapi makofi ya and in fact and nongweria mno na no tuma nkoro yake ko boboya no tukinya pastor yarambere kanisene tukina kanisene tutibwa tukenda turanga kanaraka no tutuko yes and wamenyere no wine kwamberia ri ile wamenyerera mbere oino mbine last year. Semeni na wina kalimbo kaka thongyu imbibiwe kara inya ukaibo kuinira murungu nonto inkona bange iba kuina ndwimbo inge tikomizia na passion na impendete kuina but nyambi na nonto bokwika wikiranto inya encouragement owoke with the ruimbo weta ukamama murungu akuone ruimbo kana weta wakolomo kandika kana koko basinya rongi ari mpandikani ngwa uwe kulingana we an msanii wa gospel abateri wekira nguo ata ora kwenda kinyako kinya ngato wewe ngo kwenda kwekera u sawa gwetekereni ingaringire an makofi tafadhali wapi makofi ya an iboya sana sema swag nayo sema swag nayo okay kedonde nankanya otindingaringira makofi bwana mekure anto batise kumacha ni dengua nani ngomya kumacha ni thia no nto mumiro yeke na wekira vest t-shirt shirt kaburana kala kandene katethero kena moko riu burana ina moko riu jaketi na kioti lingira mubire muro makofi ende mumiro weyete aimbesa itonwa ni tonga kia Nairobi ni tonga kina ndeke inyingi ubwa ndege sieuru ataruma nkima siumete nkoniene for example mungao kana mpempe sie kompena nkemi sia I say Sonko sponsor salimia sponsor na mkono wa juu hey sponsor hey tore to gwiritu mono kethi oro wino no mwire na thongi mono ne tho ate thongi ukie njara no riko te thongi kintu kira kendigaraia
gintu kira kindigaragia ikugambia kari gaka ng'entu tauni ndagambiria kari ka mweri jo nuiji jo wendo ndetere kugambia kari gaka ng'entu ka urabieje mono getawa Kanyiri na ndi Kanyiri ndacuri na ngakera I love you ndagia na ndi ndetere ndagacoa ndethwa ndi seti ndeta ndaibanga bwaga ndarumokera Kanyiri I love you and mpure na ndamatuka na ndike gintu ntega mono na nkono kethwa Murungu na thitheria uturinde kwangaratanua mono. For example, are kanekuru beneu bethairo bakirireria into bingi mono, yani craving. Ukaigua age crave gantu kinye nyomba, ukaigua kakuigua tukura gantu agakuringira thimbu, hey babe, ni kamna samosa PK na ko manto jagu ukethwo ya kare ka kire arume ukethwo arume ibakiriva irobu na manto mbigurune nontoka ukaruma kuga thimwarira ukajokia hello ni aji wasia uko wapi wamura niko mtaani akora manzi katoika na ndai wamulimbi akora mukurungurira tumira to 50 tonjugu to 5 na gantrementa na thigara 5 kana utuko ukaigua G5 rukire ore gatoro katonya yani rira wigagua kinya aramwirumo kugita kuringa ukagita kendo umama no ndaikemwe ukaigua mtu akuringaringira kamuria no manze wasia ioni ni atia bwana katoika na ndai kamukira amurana ndi nkuthithiria atia hakwira bana ankuigua gucona iga nkuthithia atia nandi mukurumbikia kware ukamuikia kware rukiri no thuri kinya no mono ageta kambiria gucorora ageta gatega kakwira mukurumbikia kware rengi kana gati kwenda 4 na 6 karigwa gucuna 9 manto jamota jau kenge kira kendigara ya mono ni akurubange bagwetu bate age gintu gya kurira kanyomo nande mukuru mwata simba yoragwa simba korawa aringara round anto beja bakauga ai simba no limono mukuru mwaja na bindi na gicio ke no rumono arumogita simba muthirinya na kiongo arumogera rujene anto bamuria ne ata othithia ira bamwira rabora nata nabwo bukura boriti babu bote kona hii ndegwa kairitetie au neo simba rirwe bendere ou beta bagwa tantuntuguru anto bakauga ntuntuguru ni urana mtu akarea hamwira ri etagita kiongo atakaire ire hamwira wachia ni ate mura kote kuona je ingoko kairitetie bamerea. Thank you very much. Iboya sana. Kwe mtu mwe na wana mno. In fact, aria nkima inyasia mwana. Inyo thai as we talk, kata unairo tutu. Betegeria ninde wetre mbebe. Yongwa selector. Ato! Mbiliki momkora. Akompaka na pampas. Mbiliki momkora. Mademo shasorora. Dalili ya bakora. Sawana niita mbiliki momkora. Pito mere menyenda kurira mbitere guthamba ari ndari akuma bathroom uramenyeretie. Haya. Bwana asifiweni. Bwana asifiweni.
tukuingi ndeta kanisene ndeweta kanisene ndakarande umbere ndare mbakumbencha pastor yambere otomeria ambira ndugu leo lazima utatembea nderia kuithetera mbua ntiki wete ashake yankiria pastor ake arengi ndugu leo lazima utembee ndambiria kulolanje kitha ndina maro sindi sawa ntiki wete yare thatu ndugu leo lazima utatembea ndona bobo kurea kanisa yeko thiro soka parking anda pakite bibiki ya ndethira ni itire so ilibindi nitembee alafu kwa kintu kindiara cia nantu baba asieta wa rasta kamwe ni mrasta mkono juu rasta wapi arasta muntu omba kuya waku akaringaringa konkonko watura kulwelia no high and I the rasta man conquer of Babylon man select the item man easy ende bibi ndiara cia iweta kurura mwari ni ogethera select aki o acia high and I the rasta man the conquer of Babylon ina betere Oi ndathwana cia Matiang'i na bati go introduce ke syllabus kintu gitwa women standards guys anto baiba atwaitie Jesu pio so inkoromba Matiang'i na kamera indoletie kindly I introduce kintu gitwa women standards jua watu waelewi watu ra nyumba rutiri buti kuthetete amwekuru buti kuthetete na girlfriend waeta sama thayara ya kurelax ukoya thimu atuma text hi reply ge hello ukori what is wrong so inabindi ununue kakitu supermarket umpelekee oro anete ogethira muntu agirite sure ngwe nekanika yake yakwa na ukiandikise ngenge ni ng'ombe gara umuriti ngo meru central pharmacy ko we ya aria no ati ucokia waria no ati ucokia so mwisho yako waridia yani utaenda wigira mbise kwa profile picture Facebook sasa mwanga ngashuria ndre moyo na guthwania mbise kinyata na mama ngine tikianira kiri noti ngiri no manto wa Facebook wa kuthetera alafu yo musimu wa Valentine sister kuja mimi nakuanga hata pastor na nabii kuja roho amenena na mimi pitia mpaka hapa leo hata deliverance tunafanya katika jina la Yesu amen piga magoti hapa sio mimi ni roho amesema huyu msichana ni single sasa itabindi nisaidie na maombi na tufunge macho na ikiwezekana hata masikio usiangalie mtumishi wa Mungu Baba nakuja mbele ya macho yako na speed ya 120 km/h unaona huyu msichana ni single na hata mimi hata kama sitaki kusema mbele ya watu lakini Baba naona kuna muujiza umefika mbele yangu na wewe naomba usikie sauti ya Bwana na usipoisikia utakuja kujua menopause si ugonjwa kwa jina la Yesu tunaomba na kuamini sema amen hapo najua baada ya siku mbili Mungu atakuwa ametenda muujiza Atom Selector God bless you Ndio wewe mtu nake tena weka hapo kidogo twende aya kabo hangire au nenda na rwimbo lili tunaona nganto barite matangazo nende anto beabe tawa bakuma China ba contract atera wendi njei rabbit anto ba contract tionde ni Kenya ibo babwithite barabara in fact ibo batuenderete thimu in fact ngui tionde wekirete nya nyuma na ndena ibo wambe wenderetie
ngwatieni tafadhali anto wabe na mbesa nyingi mno toba watoeni Mayuda na mo China all the way from China wabinduru kutoka China. Nimeshika wasupa wengi shinda gaina. Sina saa ya kuonesha kitambi sauna. Mapinji kwa keja tuna manaira. Sina saa ya kuonesha kitambi sauna. Hello. 你好吗？ Habari zenu anto wetu. 啊，你红情卡，我很好。 Ebori dere bori thank you ma. 你红情卡，你好木情卡，你有虫卡，这就刚住。 Ebori nyedera botere thank you ma bokai bonjo ka bokare tu. 你红情卡，啊，你红情， Bokare na wonyire 你我家， isete boya. 你红情卡，你好，这个就关情卡讲对。 Non tutugare a story no ga deka uwende. 啊，你红情卡，你啊住，啊这个准是讲，你红情讲不。 Na anto wetu bokawe ro kabisa bwasangilia buempu. 啊，你红情，啊你红情卡，你要数。 Anto wetu Inki magura si ukienda tuendelea. 我很好，我想干起，啊木子。 Eko ya Kenya na rea thina kwaria na anto pa kawaida. 啊，你喊起啊，红情卡，你喊红情切，啊，你红情啊，你个做做。 Na kenda menya kwa Kiswahili na Kisongo alikuwa skuru ya Kumbaru. 你红情卡呢，还得个做cha，你红情king，卢新平、金平、钟平、卢冲吃cha。 Oh, na sukuru yare kama Isiria village na sukuru yene yare na kurobanjori ne yare ange korosia kundi ne yare nyano yo inkolika no yo iwe. Alafu ne yare na we anto ba koro kidogo. 啊，你红情cha，你苦情，你红情卡有，你看里句啊，不出cha你我你好。 Oh, na baranjiri ya kulitanwa. 啊，你红情cha，你哈住 for a for 起。 Oh, na baranjiri ya kulitanwa A for apple mantu ya yau. 啊，你红情卡呢？啊。 Ai ye mokoro mo to anto itumeto ai gubo A for apple B for boy ya Roma moto sana. Arauwa mwalimu tutomba kuendelea kuthome vinto totisi epo ikuwatia. Arauwa for A for indasi, B for mbekera nkunde, C for siarakisa mwalimu, na D for ndeambete. 我和你好情卡，啊，你亲切，啊，你讲卡就啊，这个字哈哈就， Tirelewa ka ubuele ngeigo. 哎，我情卡你好情卡哈理查， Bari tano kuma monga sendi tu accept kiki bawe. Sawa? 我和情卡你哈就卡西查， Barero waende weekendi iteni boringe practice bothome kabisa no ntoto wethe atuna kerioni ma uwe ni mande bana. Good girls and boys stupid. 我你看情卡你哈chichi， Na weekendi era kinya lakini Monday era kinya. 啊，你kuchincha ha chicha si， Mwalimu arandika A B C D monka Z alafu ara point C. Accept ende esiethieni isinda andika au. 你红长青呀哈咦chamba。 Nto itumeto aritwa barorua A letter ko ndandika au mwalimu no andikete C. Nto itumete ora ukeria njara arawe nkomenya mwalimu. Hani kuchincha pu. Arauro nto metoto ere MBU nto itumeto arawa eu osora eu ekathio longo katoyo leletwe eu ni F. Kuchincha ha. Mwalimu aremwira nto itumeto ko wakerio. Hani kuchincha mauta chi. Nto mauta araukeria njara. Hani kuchincha chincha ni huchincha harukuchincha kadhata ushinchi. Au nto mauta nto itumeto ko remwa nto mauta tuere ansa. Nto mauta arawa tere. Kae yankwire
we non twere au itwishe mantu maingi nyukwa kyo na bau itotwere tobwene abau akitanwa itotwere tobonwe kawe wewe yo twera mantu ntoitumito au etetu ni urongo inya uninda wa eune f na story rathirira ariko Wola. By the way, no itonga kya bionde bila wisie. Anything that you know. Akona ng'ombe nyingi, akona mbuzi wengi, mwankaine na ndai nyingi sana. Mwankatha ibaruete amukoke batawatanira aikura na kurinda ino ntuba kuthura na mwekuru oke. Sie kompena nkimi, sie mukuru single, mukuru divorced. Ntona itore. Hey! Makofi. Makofi. Hey! Ojo mukuru ntona itore urawije kene jawe mukuru wacio mugeria urawije muno uracio mugeria uratutenwa thai ina nduritie na ndigwari bwa Kisumu ina ona nda mutigire indironete kari kangi no ntugita riri rwire Valentine o ndauga mbidithuranire mbere Valentine yekinya nende o nkamwira ndacemania no nkamwira I love you o twakarakara tukionanira ja nkamwira I love you witho mware ati kumena ta nkumwira mwisho arambirire inyagwa I love you mbira mpaire I love you I love you I love you nande mwakuru kwa cio mugeria ari Kisumu ina nkuigwa ina wakwa nganga na kirigarigaja mwezi ugwita kioronti irone cio mugeria itwetirwe mathikone janjara mongi onginga odinga tugwita nao tweta mathikone tugwita unindetite ndi nabo akwa ninka twajukitwe ingare aja toikwa monka nao ndigwita ndeta twethira nkime erugie nene mono nkime nene bara inuje iva nkima na samaki nkima erugi ntije erugi ashugurie riko yekwa methene twa itebia thioro nkaraundi twa karanthi ndeje bangi ura bakwije ivo karanthi twarire kiumia kembere twirija nkimeu kiumia kya biere nkimtashi kontura ndere ngibona bara bendera ndona icio mugeria okarinthe ndeo ndori ire jire mathikone ndari gara mono imantu jau jacio mugeria kwithirwa kinywene jire o mathikone ja twari mantu jange onajo o twenderete najo indari ongite nturene muringene ndutura ndikuriunga nturene muringene beta bambita muthoni ni tundu ndareterwo itundu ndacagire mirande ka taxi ya kinya naja nderora twari nwe mbeketheraga kuthoga gwikira thigara no tunande imbagire arangekira thigara mira eze ndacagire ndeja kuigwa ituburu ntiumba gwikira kaire kangite ndarampecio ijiri ndekira mirera taxi ndaumara nio twina ndatiga andakaire acore bakwa nyomba nkigera ndera ndagera inkana tene ng'ombe egwirire ng'ombe mugongo yauna taxi euneri nene na niombire kuna ng'ombe umugongo buru kwina kitharimo kimwe kira twithara tutharimi batwe turi antu ba Meru wataka Kisumu iba ikumairia kwithirwa Obama umite Kisumu atue kitharimo murungu baba kirio tutharimire na kyo ri igiku ndene nthiguru yonthe kinyoreja kwithirwa wite Somalia wite Sudani wite America mwanake Josiaro maternity amba kwaria Kimiru wigo mwanoria inana akero inthigurune akauga mwana gakira no monka ethiru aritie ruga eje Kimiru mwakoro kwa cio mugeria ninchwaga uratukendana no gukaga buru no tukinyarira twinwe njagwa kwarira mbijite ambona ira naria nkeja kwithura nsura jujuretie ka paper bag yu akeja gwiritio mono riko ana baringa wa ngekinya mwari ne ana iba kuringwe ebeberie imethumu abagu akarenthi ana bakebera ngakaranthi ngamunenkeria paper bag ntukwira mbijite nkeja kwijante na ka paper bag
aimbai ya muromo noe muromo ndio munene juguja kibarana ndakuruka atembira nyat mantu jatwana ngatagaria maguru ngaigua ndinga mwana menyera kirindi gitaja gitena metho wambunira na maguru ino ntutebio ndireja bio na ndindira menyere ume ndikire goti karatasi ne riro tebio ndi nabio ngekira karatasi nkejako nkamuretera ge karatasi ndakundwa cai akiuga thura inyuire na ndareirio ebwega Hey. Tafadhali ndinjai kwenda tuwatana irabo sana riwe kira mukuru ino ni momo nato kwenda aina kwenda tuolelia mzee otena momo ina any momoism stable aya mtwende no the only father who is also a mother is none other than Otipis. Wapi makofi Otipis tafadhali. Otipis Super Sonko. Hey ati hey we Laingo, kindly jua welcome mtu wako na suti. Ni welcome mama niseme sikuji. Ita kama unaita mtu wako na suti. Antubeto Muntoro Korombe teke raisi wa Afrika na no wenko tuire ari MCA wa Meru asaho mwene yote wantu bonde baraba imbesa na bate imbesa mwene ngombe mburi nkongoni na mbiroro sie kompe na kemisio tipis. You know, ukathie kiravu inaba wikirite suti wita kwa marito monte bounce hapo kwa mlango anaanzanga na karibu sana mkubwa, karibu sana. Ukifika pale juu mtu wa butcher mwenye anauza nyama anakuambia daktari umekuja, umepotea. Ukiingia pale naye waiter anakuuliza haya kiongozi uko hapa, umepotea. Suti speaks bwana. Laingo kuja nikwambie the difference between kunona na kukua mkubwa. Kuja brother. Umeacha microphone? Kuja na microphone. Kuja. Kati yangu na Laingo, nani munono? Semeni Laingo ni walipe. Kati yangu na Laingo, nani munono? Asante. Hamtalipwa. Laingo. Enda hospitali. Hapa kuna daktari. You know I am a doctor. Is there a doctor here? Wame strike. You know mimi ni doctor. I can doctor M-Pesa SMSs nikitumia landlord. Mimi too, I'm the only person who can doctor leave letter nikipelekea Sonko. Laingo, hiyo yako ni chakula. Hii ni vitamin B and M. Ili kumeza watu. Wapi makofi yake tafadhali Otipis. Hey! Hii ni vitamin B and M. Beer and money. Fire baby. Wapi kamera ya nyumbani? Kamera ya nyumbani iko. Ndio ile. Dear Baba Abi. AKA DP. AKA Asla. AKA William Samoei Ruto. Welcome to the Physical Society of Men in Suits, FSMS. Brother, kuna kitu mlima. Siulilia mbele ya church. Hakuna mtu alikuuliza mbona umetoa kamera hapa na naongelesha Ruto. But niko na suggestion. Si Priska amesema hakuna story ya 90k na 40k per month.
ati 40k monthly allowance. Usikue na wasi. Do hivi. Nunulia Abi Nduthi ile tange 300 bob per day na inampeleka shule. Kitu ya pili, huyu Priska naye mweke posho meal, awe na siaga mahindi. Wote wawili wakikataa, waende wakifanya venye mwimbaji alisema, waende wakikauka. Mimi nimetoka ile mtaa Meru, kuna Islam Meru kwa Islam ekwo Embu kwa Islam eto kwa majengo. Hey, choo za majengo ni noma. Choo unapatanga, unaingianga choo unaenda distance ya 3 meters. Alafu juu shetani ni shetani, ngoma ni musuku hii. Hivyo tu umekaa chini kidogo unasikia kong 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 kong. Hapo ndo unajuanga wewe ni mzee. Una knock. Afu narudi place ulikuwa. Umetulia tena kidogo unasikia kong kong kong. Una knock brother. Unarudi mahali ulikuwa. 1 month's meat is another month's. 1 month's meat is another month's. Odhiera lunch wali ya madondo. Ulienda lunch kwa kula madondo. That was your meat. Ukakuja live recording. Unasikia katumbo kameleta shida. Katumbo kameleta shida. Unaona huwezi vumilia. Unaamua kuachilia. Unaachilia. That is her poison. Wasichana wa Meru mtaacha mchezo. Unapigia msichana wa Meru simu unamwambia happy birthday baby. Anakuambia you too. Hey. Wapi makofi tena tafadhali. Are you ready? Wewe tayari? Leo tuma barua ya kudhoma. Barua hiyo imetake mtu wetwa Misa into kwekiumia na tueteni Katholiki kanisene tukarombe wataimpe na nkemi to watoeni Misa Mix. Wapi makofi ya Misa Mix tafadhali. Hey, Misa Mix. Bwana asifiwe. Father Misa Mix akiwa na mamblada. Makofi kwa Yesu. Tushangilie Misa Mix. Asante. Ibwega. Na tuambie misa yetu ya narua. Gĩtĩkĩro kĩa mbere nĩ nyongwa kana kĩwaru. Gwakatia ndĩmu agakũnengana namba yaku ya thimũ, namba yawe ya thimũ weta kĩrĩ WhatsApp yake ũkethĩria profile picture ya baba waku. Fire baby. Gĩtĩkĩro kĩngĩ nĩ itawa zima moto. Ũgacokera cukuru wathirĩria gitara kaimenyi wagwata B+, rĩu ũgacokera cukuru ũkethĩria nĩ Matiangi arafu ũkagwata C+. Fire baby. Zima moto. Nũngĩ wĩna gĩtĩkĩro? Ndĩna gĩtĩkĩro kĩngĩ. Arĩ ũguo gĩtĩkĩra, nĩ ũrĩkũ nũngĩ wĩna gĩtĩkĩro? Ndĩna gĩtĩkĩro kĩngĩ. Ĩtĩkĩra.
Nakione thitima. Rĩrĩa weta wagambia mwarĩ, weta kĩwe, ũgĩta kĩwe na ũkethĩria abagwarĩ no ũkauga thitima. Nĩ wega, ĩngũ gĩaku nĩ kũgambia twarĩ kanicene. Nũngĩ una gĩtĩkĩro? Arĩ ti ũguo nũngĩ? Oigwetia ũrĩa mbere. Batĩrĩ ndĩna gĩtĩkĩo nakĩo nĩ pigwa randi. Batĩrĩ kwĩna kĩmũtũ twarombaga ifuraya twakĩrombaga mũkuja revisioni amwe na wikuria kĩmĩrũ wũiwici atĩa gacũrũri gakaĩjĩ ĩndĩ atũregire aregarega gũtũnenkera kagita kamatiangi gokinya kĩmũjĩ kĩu kĩagwatire iprasi. Andi nagwatiga nkũrie wagwatire mbi njetũ ndĩrageririe ndĩragwatire imainasi naini mũthoma mwanya jwaku na mwicho wimbio tuone gĩtĩkĩra tũkĩa mwico. Ndĩna gĩtĩkĩro kĩngĩ hivyo ndivyo kunaendanga. Ũgeta ũkaruga kamũthere gaku ũgagakaranga bwega ũkarĩa oe gita rĩrĩa ũthiria kũrĩa woria stima ũkona kabũkando gagũtegete. Endanga na tũthirie misa yetu ya Narua mũgate jũkauma ciringi 50 chai yetu ĩrĩ 17 na kĩnda nsikiuma ciringi 5. Kĩro kĩa mũthia nakĩo nĩ kamati ya chini. Ũgetaga kwamĩra ng'ombe ũgĩkama no gũkamati wa chini. Uninyunyizie maji Bwana, uninyunyizie maji Bwana, unioshe nitakaze. Wapi makofi? Na ubaumeria ndenda bwithe bungwatie bakumeria stage ugeni hivyo ndivyo kunaenda. Na hivyo ndivyo wanaendaga. Wapi makofi ya Mr. Mix tafadhali. Au kuna ngabaru kabisa. Na hito tutapokundia kalwimbo kali toka msanii anaitwa Purity. Sema Purity. Sema Purity. Purity kwa mbio tafadhali. Wapi nduru yake wewe? Idarimo. Weka makofi pamoja. Twende kanisa. Mwadhani Jesu ari guru naraithagiria Ntoba wendi guru ne marithio chao Ira wathithia bwega nĩguo waithithĩria Tuntoke dharimo gĩaku kĩrĩnjĩra. Nipe makofi namna hii. Makofi ya Yesu jamani. Tukadhidagia Tudhidagia mawega. Wapi nduru ya Yesu jamani watu wangu? Ibrahimu mnasikia? Aremo kiringa inawe nawe tekio ate radhidagia mbere ya mwadhani Aldhidagia arena kwinyia Nena murungu anere madhivyo Idere Ibrahimu Wetawa Ibrahimu Aremo kiringa inawe nawe tekio
ore adithagia mbere ya mwathani adithagia re na kwinyia go kwinge rere Murungu onere mathithio jawe mwananere na mwana nipe makofi mawe tokadithagia mawega kama unampenda Yesu tokadithagia mawega kenda tokadithagia mawega ni kama tenda wema nenda zako jamani. Hey, wapi nduru Yesu? Wapi? Nifanye hivi tu, nipungie hivi, nipungie hivi, nipungie hivi, nipungie hivi, nipungie hivi, nipungie hivi, nipungie hivi. Wapi nduru Yesu? Wapi makofi ya Purity tafadhali? Purity unaenda wapi? Era ntobetu wasierwe na Kibiritia ndo home. Naishi Meru. Kazi ni huduma ministry. I sell my CDs and I do shows. I'm a gospel minister or gospel artist. Amen. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Buringeringere pita tafadhali. Sasa nataka unaweka mikono pamoja, tunasema tune mbari. Wapi nduru ya tune mbari wewe? Ipo ya sana ne tune mbaru. Tukua mubango yo ontuko yote kiomerenge tutirimane next Sunday. Toke wero tuende tulibukangete. Wapi nduru tena ya tune mbaru?